Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentara sengi kilong. Kentat ke MCTODA ya ke jingkot meeting DC East Jylla Hills. Diang burong kiba hieng bat ke MTAM ya ke Samla Alfonsa. Hikaya bat pensyai pad ba ki pulit kumno banyaj haki surok kali. Ban penlong Run for Unity 1 kilometer ke Kanapara Police Station. Bat mentang ini apai syiki Khubor kiba kambanya. Kajingnya ki balai sengi juga seng kitrai bat nongnya truk kamai Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ban sange kitmar kumnya ki klinker bat simen na ki karkhana do bilat East Jylla Hills kapala sedang nadu ka arpo kendai tarik Risaw bat ka barang beteng hadu kani kesengi. Deputy Commissioner DC East Jylla Hills District haka arpo kendai tarik Risaw arhajar arpusan ula khot Jylla. Ha office jong u yakinong yalam dekot ke MCTODA badi kitrai karkhana sando bilat ki badon hakani ke district banya perkhat bat banya penbet yaki jing e bat ke MCTODA kaya kendo haka kit ka ba bat haka kamai kaji kabala penlong yaki banya ki hakini ki laisingi. Penban kinong yalam ke MCTODA kila kentat mardor ban litsa kani ke jingyalang bat kila bu kendon ya UDC ban ya kendo yaki hakajaka baki penlong ya ke jingyaki. Nalor kata kinong yalam ke MCTODA kila od ya ke jingkot ya UDC yaki way pat ke association katba ya ke jingyaki la penlong tang da ke MCTODA marwe nadu ubenai jeliu. Kong siap ya ai play yaki kinong yalam bat ki travel paro betan hani kumni mi bangi nakaliang ka khasi Meghalaya tourist station kadap da kam siem ka Bosco banyu i nagawi ka pos ka Khubor kum ginong nya kali kamai iba bentup agari khasi jain ti abro koi manyap ma jing e babun te kumni ko bangai lawan da ban dala ka jong ka kmat bangan yon pek ani ka por ban kani kadi ka nakaliang ka khasi Meghalaya tourist station ka bangiwan ai jing kersan pi kumne kum tu ngila de pelong haka program kendiat ke belengkot jungi abangi wan sini kolong bana ka all khasi Meghalaya tourist station ke bangi kot ka EKMT ni ngilalong gibakre balada ka jungi ki chupi ka nangjur hagan ke sisa jain ringkat bat di kot fair bat nongilam fair jongka east south west bat di district fair nyawer bat para drabal berkhoi ngilalong gibakloy naka all khasi Meghalaya tourist station apo ka jingilam jongka Ninwan ban nyarak plakat dem hakmat di cement factory buat lada long ru hakmat di office sarkar di badan ko rijai dia brok koi bangin persyajur bat bangin yakun nya don ringkat hakani ke jingi ki jopi kum kadak ke jingi teli kum ke bri hunyo trap ki badan hak kum ki try nong nya kali kemai bat ki nong nya kali kemai ki badan ke bri hunyo trap bangin penisha ka sarkar ba minta kali ke por bangi don hak jingi teli iwei bat in ya ke ke mentah bang di benlek nang ismat kalau ba lada ja hakanul go benta ka jing e kum binong nya kali kamai ke bri nyo trap pro koi ngindon bertalang bat ninya long telilang bat banginya be ninya don lang hakanul go jing e jing jar di bangi dei ban ya kendu nang ismat yo le si ngai scam ba ka sarkar ke ba kami pai lembaga NPP mo ke balalam khmat ke ni ka sarkar Meghalaya jingi ngai bakan singap kan isnaino ya kene jeng ki jong ka MC tu dah ka mentah ka dong jeng ki hang ni hami mintru klik tersi mo tengah kwa ba ka sarkar kan simkiano pat ya kata ka jing kwa karit lani ka dor ka ba khandai tengka 10 kilometer ka ba naga MC tu dah ka don jeng ki hap ke kwa ba ka angut banyo ya ta ka dor ngai ba kita ki cement factory lani kita ki ka sarkar kan penbet kampung no ka bai dei bat kani ka dor ka ba ka MC tu dah ka kwa andai tengka 10 kilometer bat sakwe ngong hangni ka ba kwa penong kalong ba lada hilek kai bat ngi kinong nya kali kamai ka bri nyo trap niru nilalong ki bakre bangin pen shongben no ki hau arjara putar kata kade ka sur ka bakra ka sur ka baskem kum ki jinglong rong ba bat jinglong kpa hagilong ying gilong sem jongi wei kenong nya kali kamai ne tiong kum no na prano ba kade kata lada pimsim kya ngi ngila susu bau arja pralajan ken mau ku sarkar wat le kai ngi kinong nya kali kamai bangiru gidon ka bor ka shibut ke jong ngi berkhoi kinong nya kali kamai ke brinyo trap kumni pile lada pide shisha kidap sendrang
minister la ni MLA kamtam umas ga halang lalong deputy chief minister jong resign tia udai panon yuk chat ke panon pej panon i ke ya ke jing jong pi kinong nya kali kamai kat ni pisha mi Ki bahayeng hasem bat ki dekhot jang ka Muay Thai Association of Meghalaya hakajan mit arpo khandai tarik Risaw kila pediang burom ya ka Samla Alfonsa Zina Riang Kabalawan Pai Shala Yeng Hadin ka Jingye Kun Kura Muay Thai Third Asian Youth Games kabla long ha Bahrain nado ka arpo a tarik hado live ho tarik Risaw Kalfonsa kalayo ya ka takmar nong nakate ka lumpung ya ka Jingye lang pediang burom ya ka ni ka Samla la penlong ha hol umleng kedai nongpo ka Samla Alfonsa Zina Riang khat news nam kerta ka syong ka sa hasnong side sning Ribhoi district Kadai ka khun jong uba Protasius Maulong bat ka kong Diamond Riang. Kasamla Alfonsa Zinia Riang kalami na ka Jylla Meghalaya rengkat shipomut ki thayale kai Muay Thai na ri India. Dei tam kani kasamla kablawan ra jingjob ya ka ri India ha kani ka lumpung. Ha ka jingkren uba Sun coach ulapan pau ya ka jingkmen ya ka jingjob jong kani kasamla. Ulaong ru endang ai ki jing hikai ki bapaka ya ki Samla ha kani ka jingile kai ha ki por ki bandangwan khnang ban sei bun ki Samla ki ban wanra nam ya ka Jylla ba de ka ri hi baro ka wei Ulaong menta ka jing pen kre ka long na ka banta ka National Games ka ban long ha Meghalaya house nam arhajar arpunyo Oi, gitu lang di member dan association bahkan Europe di district jangan komunitas association di district yang semua negara yang juga association semua komen itu kata memang nggak beneran modal kita bros modal bukan kita association game ulang Khubor senang doa kuatrik kan put kalai kue Asia teman dari kita game dalam kontinu bagi kita pergi disiplin berlaku no alpon put kuatrik mulai banyak kasih yang sokong association ngasih nombah dia subhaya ke alpon saya laga jong yang sen universiti bagi association ngai play limbah kejeng rai kenal program yang association buat kue bertemu teri nak kalian jong ke Muay Thai Federation kalau hak menurutkan yang ini nak kai United Muay Thai Federation menurutkan sekali sekali kata Asian UK kemalah keren benar baik yang seorang wanita disebut di players di Malaysia pun India kalau drewut sendrang sound okay bagi boleh combat tidak tubas drewut bagi boleh atau waiku buat memai umat kita sound dan akhirnya ketuk kebiaya juga memai baca waktu di Alfon di job nak kerja ke waktu lawan balai yang susun orang baru hak teng juga option rokoi kamtam dulu ya dari ya ke United Muay Thai Federation kubung sorong bawa ladangin lah penura sebelum tulis medal ready nak buat ke Muay Thai Federation Meghalaya bulan rak kenam banyak kuburam nak di India rokoi bat kamtam lu yang ka kadeng sin ku bentom ba ku Muay kan dulu ada ke Asian game bagi ini bagi kadeng sin ku bentom lu bana kalian ke Muay Thai kumut bana kalian ke kimi fa na kalian ke association ngimran kamar kuslai ya ke julur tisep kumbagi juan pan buat jirap maksaka ndrei mentai ke julur tisep baro labelud na ka ministry support youth affairs the government of India. Tapi ni kedai senjam kuba isokumen nak yang nyata association profit tentang United Muay Thai Federation berkunjung nak Muay Thai Federation Meghalaya kedai tinggian sesi kedai sin pun mereka lembaga kacung rana bukan juga alfon berkemen bunang ni sikmat inang lah menurut shoot di medals ke kantam mentang sedang yang tu kantam itu prepare nak takkan ika National Game kawan selong kalai nai National Game kawan selong apa Meghalaya apa punya
Karena itu nak yang tak action bidang negeri saja yang berat karena program tentang hak ketika bansalong di national game. Bagi nak negeri itu nam tak kenika bansalek nam tak kini nak berpesan ya ke nasional itu kebenong pembenogri. Hak yang dilihat nak Komite Official Meghalaya berpesan ya ke national championship kebenong senior negeri Pacific. Mat kebenong apa Andhra Pradesh dengan soba limba kani championship balari kena jini ya ban qualify kemudian juga berpesan dia ka world kaban salong hapo ka senior men and women Khubor organize lagi IFMA Muay Thai World Championship kaban salong hapo Malaysia hau menai me kata kanong nadu ka sipu trik hadu trik license nem Rio bahkan donru tiba qualify pada kategori World Championship tiba qualify kila banisim ya musim dah kanika World Indoor Martial Arts penolong ko dia mengenai Desember aku Rio tekso menagari Ki pulit ka Thamri Bhoy ha ka jingalam UVS Rathor SSP baruba Orville Masar additional SP Kila penlong ke jing hikai bat jing penipat ba kumno ban kyar bat ban light na ki jing ma jing mansau road safety habayat haki surok ba bat kiwe ki surok yat kali. Kila batai ru ikinong nya kali ban yat hala ka jong kalenti bat ban kyar na ka jing ya keni yat stat haki jaka ba buon breu kamtam haki jaka ba don ki school ki hospital bat ki jaka balong yo. Kila batai ru hakum kini ki jaka kinong nya kali ki de ban nya kham suki ban light na kajing sya teliat ni kajing sya lembut. Kila manaru ban kiar na kakiat habaki bat eki steering jongki kali bat omdei ban penwet ya kalet kawan jongki breu bat jongki weipat ki kali. Kinongnya kali ki bapen ken ki kendon an ken ngat hakakuna klem jingma kila batai. Kumju la mana ki breu ki bayat hasurok kemdei ban pendon kam ki mobile phone yo ki ngat hakajing mensau. Kibri kibalet bawan hasurok kide ban pendan kam ki lenti yat kejat ki bala bu ban shngan ka jing em jongki kadon jing mana em Don cuma. tela da katrok ka bakhia ka yat na ka left ppo yat pio yat free bina ka ne ka la ka chanem Yo ya dah lada ka kitrok ki bakhia ki yat na ka left ppo1 lang na ka juk kon ti pio ban yat lut dei te kalong sif ne mi pi muka don jing sendiri kan. Ba semua piang no ada berkayat nene. ha Dia dah karat mun ngangan ya dah kalaf. Ka mai kan membekal kalak teman cross untuk kemudian mungkin mau pai kan nama bon kita bagi mau pai kan stage kelas B. Dia nak tak tahu ba hon ka don. Dia kemudian minahap ai hon kan. te piso kum no lor ka ne ka jing pelong ki plate riboy ka ne ka jing checking ki kali Ko biang ka biasa. Bang ko biang ni ban ayu cek latest me naman man kini bon ba ki jing ja accident ki ba ki do no ka jing em te ki plate gile ne piso kum no ka ba pidon bonong ki plate riboy nga ang ka biang. abia Yang ni truk ya zigzag jinjar ni ya. Habis dia baru safety fish kau nak sarai. kamu sufukin ban zigzag Suka ban clear gitu. Habis dia pakai jingat je kalau lane bat ini truk dia banyak nak kena lane truk semua. di sini banyak sekali yang kamu sufi iya yang bagan ni ka highway deh ka don jing mana don jing mara dalong ku ba pi cross mata Don ni lo. Ang siar na di speed dah. habu share le de tang bor kumlong ki lada kalong ha tu kum ka don nem ka jing mai ka ipi ba bot na din I feel it's difficult lah when you're driving like a zigzag. Oh yeah. jenjar la ya kum tu Jar lo. Tahi lo orang siar na di tak speed. Long hablong siar mau long aktif long. We'll ask you one question on remote. फिर के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? हाँ जी जरूर पता चला, बहुत अच्छा लगा। हमेशा ट्रक लेफ्ट साइड चलना चाहिए और जो भी स्पीड लिमिट 40 रख के चलना चाहिए।
इससे एक्सीडेंट कम होता है और रिव्यू पुलिस जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी करते रहे धन्यवाद आगे चलो ना आगे 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 यार आगे पब्लिक रुका देगा अभी Ki pulit khana para station ribhoi hakalai bhau tarik kila penlong ya marathon run for unity kabajingai 1 kilometer ya ki khana ret ki Samla bat ki rangba kumshi benta ban pen eksa na ka benta ka jingko jingkhia bat ka jingklan ka met ka phat ya kani ka marathon la penya du SSP VS Rathor bat ki pulit na khana para kani ka marathon kelas sedang na kerdop ka USTM bat la penkut hamadan ya lekai ka Shillong Jorbil Hakani ka marathon la shimbenta de ki riu rangba ki bakken thup yo M Chancellor USTM UP Baida OC Khanapara PS uba Khubor Khongyong rangba Shillong ka Langpur ki khna school pat ki padba nakani ka than ki bala shimbenta bat job hakani ka marathon ki la yo ya ki buskit bat nakalyang ki kenthei ki long ka kong bi jerwa S Longchum bat ka Belovely's Emle Nakalyang kishinrang layo busket de Richmond El Maulong Tushi Kirmi Badu Orpan Nongrum. वॉकिंग करके नहीं पहुंचना है पहले इतना जोर से भागा ना तो थोड़ा सा रुक जाओ ना ये दूसरे Students staying in the hotel and all residential staff, so we could not disseminate information, but anyway it's a nice occasion and we'll be working in this direction for various programs to create awareness, to get the understanding from various occasions. This is the way that we the people must be knowing so many things. So National Unity Day, you are knowing that tomorrow we'll be also celebrating the National Unity Day here in the campus in a big way. All the students, those who are attending, day scholars, they will also be joining. So in any way, being a university here, and you know, this university is known to the country. I want to say to my students only that it is our moral responsibility to see how the progress and development is going on in the vicinity of this university. It is our responsibility. You see around, our university is so clean, nice. But this locality, the people, very underprivileged people are staying, residing here. So I think we must have an understanding and we must be contributing whatever way possible from our university side to work for the development of in the entire locality. It is a simple understanding that if there is a light and under the light, if it is dark, then it has no meaning. So as a university, it is our responsibility to work for the overall growth, overall progress of the entire state, and especially this locality. So I welcome all of you and my gratefulness to all of you that yes, out of large number of students you have joined this event, and in the coming days we will be doing other such kind of occasions. We will be celebrating in a great way, and I am very grateful to Khanapara Police Station for organizing this event in collaboration with the USTM and other. I have seen the students from other institutions also have joined. I am very thankful to all of you. Thank you very much. Come on guys, cheer up. You also give. Come, lady. Come on guys, come on. First prize Richmond, Lindo, Molong.
Third position, 1-4. Saint Lila long shot. Ka Office u District Sports Officer Riboy District Nongpo hak jinges no akti lang bar ka Office u BDO umling CNR di blok menta ka singi live ho tarik Risaw kala penkut no ya ka lumpung jongki Samla ban pen I ya ka sap ka pong jongki khun Samla ya ka bala tip kum ka first block level Chief Minister Youth Engagement Program Hajar Arpusan ka ban ningkong halor ka phang Empowered Youth Empowered Meghalaya kaba arsngi ya kabala penlong ha district library nongpo kabadang hab ha umling CNR di blok ya kate kalempung ki Samla kabala penlong ha po umling CNR di blok la sedang henin kesngi kata ka arpu kendai tarik Risaw ha kabala wan ban play da BDO ka umling CNR di blok uba Eric ki dekar ha ka jingang danlang uba Bobby L Nongbet district sports officer nongpo Kong Rida Lendem PTI District Sports Office Nongpo lembat kiwe. Hakane ka program ka ba arsngi kenti. Lasaki ki jingya ko ba pher ka ba kentup ya ka jingya ko draw bat airong ka jingya ko tem gitar ka jingya ko ruai bat shat tenrai ka jingya ko jing kentip bat kiwe. Hakabala wan ban shimbenta de ki khun Samla kenthe bat shinrang joko umling block bat na pedeng ki Samla na kaliang ka office UDSO kanjit hendri pu prangut ki bakan sai tam ban let ya shimbenta pat shaka district level ban ya ko pen I sapat bat ki wei ki block na riboy hakani ka singi penkut lawan ban penha perdano do uba Amiril Bonds MLA ka Nongpo constituency haka jingdan rengkat lang u Dr Celestine Lingdo MLA Umsning constituency haka jing sakhilang u BDO ko umling CNR di block uba Eric K Dekar uba Bobby L Nongbet district sports officer Nongpo lembat kinong tray na ka office u DSO bat na ka office BDO umling block ki khna school bat kinong hikai hakabakut par jong kate ka lumpung na kaliang ka office UDSO kila sami ki khusnam shabaro kinong job but ya ki sirnot shabaro ki balawan ban shimpenta hakate ka lumpung ka baarsi improving now. So the youth of the day, you have full responsibility. You have to take that responsibility to ensure that the future is yours and to ensure that in different parameters that we have to be at par with other districts or with other states of our country, it depends on all of you. You will do well in your study, you may be placed well in various departments or as entrepreneur or anyone in your life, but the main responsibility that you should have is that to be a human being, a good human being who will contribute for a better society. Jadi berkait dengan desa, iyo, inilah kami macam dari kekongsan dalam penlong upriu dan kabriu di bawah dan akor betul-betul lebat di bawah not senyap nak berendah kalau ini bangsawan. It is very important that through this kind of program, an engagement or exchange program. In the previous year, it was conducted at the district level, but this is the first time that it has been conducted at the block level. We have heard from the organizer that there is less participant in umling Singat. There are various reasons, maybe that due to preparation for exams. Most of you will have exam in November, especially for those who will appear for SSLC, HSLC, you have to prepare yourself. Maybe other reasons also are there. So the timing also, just now I heard that the district level will be on the 12, 13, 14 of November, right during exam time. So there will be difficulty for participants to actively participate. So in due course of time, my suggestion is that it should be somewhere where after exam or much ahead before exam, so that it won't affect the student
most of the participants here, they are students in school or colleges. So actively participants who have come here will hope that you will carry forward all the goodwill, the good wish, all the lessons that you have learned from here, the experience that you have gained from this engagement program. I remember last year also at the district level, we have seen many talents who have represented from the district to the state level. And this year, especially, it has been spread at the block level. I'm not wrong to say that this is a platform, an opportunity to each and every one of you to have a total representation from at each and every level. Pada gitu ki Khubor nglapoy siya bakut terhadu bangin daya syambiang Khublei Shibun.